Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Šta reći? Koju poruku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji gledaju, a ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju.